وزير درف عراق دماهيك داخويانيك ولسراست حكومة عراق لسر بردام يا فيشاري هاتيا ودبيجيتن سركفتية فيشاري هيج لا نكنينا بردام يا فيشاري وبردام بكارينا عسمان عراق وهيرشكرنا سر إيراني مطرسية جدية ودهم بردا وزير درف بريطانيا يجي قوتيا نابتن دوی شاری دا گروپین چکدارن عراق تکلی وی شاری ببن اگرنا مطرسی لسر عراق جی ده ماستر لهن لسر وان مجاران و دهاتوی وی شاری آیا براستی جی شراک درش مودا یان دور مودا در هاوشتن وی شاری لسر وین آفچه و بتایبت عراق و هرما کردستان ده چبن چاوا کردستان دشتن خوبو پارزیتن جهر مطرسیه که جه دکتور سردار اتروشی چافدر سیاسی جه دهو که دپرسم دکتور تو بخیراتی کردستان 24 شراکی دست بکر مزانی کنگی و چاوا لی بردام یا ویشاری و حتی کنگی ندیاره پیش بینین جناب هوا چنه پیشکی صلاح بوده و بو بینار کی 24 براستی افشاره دست بگیرید شوا 13 6 2025 پشتی کو اسرائیل هرش کریه سر ایران بتایبت باجر طهران همي بيجبينيتين كيرن كو اف شرا طبعا نايت كسنزاي بالتاكيد حتى كان دي بردوام بدن بس بارابتر اش بيجبيني هو صوت ديار كيرن كو اف شرا دي دريج بيتن دريجياوي جديتنش اگر كو امريكا ديال اسرائيل هندك ارمانج هنا دوين وان ارمانج بدس خوبه بينن ایک شوان ارمانج سرکیه کو همی اشکرای او جی برنامه میوه اتمی کو بیت اشناف برن دیال زاناین اتمی و برنامه بشویگی گشتی هر روز سپاه پاسداران کو سپ هزگا زورا گرینگی بو رژیم ایران او جی بیت اشناف برن بله ایکش کبین ارمانج دی ات سرکی یت امریکا و اسرائیل اوجیک اوه کو جرخانه آبوری جرخانه شیوه که گشتی یا ایران اویجی لواز کت اوش ناب ببتن اف آرمانجت هنه اوید کو امریکا و اسرائیل دست نشان گرین اکید ماوه که درش بید بتن درش بون اویجی آرمانج امریکا اوه کو ایران لواز بید و رازی بتن دانستاندنا دیفوان مرجت کو امریکا هین و اسرائیل اگر امریکا ویشاریدا آن اسرائیل ویشاریدا سرکفت آم سرکفت بروژه خدا سرکفت ویشاریدا اکید و بونه دانستاندن دی ایران روله و ادویجین هست است دی اتفاق دانستاندن دی گلکی لواز بیتو اول نسبت امریکا آرمانجا کا استراتژیه نوید بیتن جاره کدی دانستاندن بینه کرن و امریکا یا پیز امریکا دوی قناقی یا پیز بس برانبری ایران جیا پیز بید حسکت ایران یا لواز بیتن دبشت صانعی مرجت خود سر سپینده باشه لی آخفتنین جناب هوا گوتی اسرائیل دو آرمانجت هی سرک وزیر اسرائیل افرو که هر دو آرمانجن خود دیار کرن که آرمانجوان چیه دو آرمانجن وان چنه جناف برنا هرشين اتوميين ايراني وهرشين موشكي وقوتي ام نزيكين جهشتنا ارمانجين خو مع عسمان طهرانجي يكنترول كري بو اسرائيل هيج فرق غزة وباشور بيروت نينا قاوا نتانياهو بجيت ام نزيكين ج ارمانجين خو شو الهوات كات حتى هين بيجن بو جهشتنا فان هردو ارمانجان دمك دريش وشرك دريش بيويسته اكيد نتانياهو ووزير برگیری اسرائیل جهر دوکا آرمانجت گوتین که امید گشن آرمانجت خو مش طهران حتی روش آوای ایران حتی سنور عراقی تقریبا ما باقش کری اش مترسین صاروخ آنجی بجین مترسین ایران سر اسرائیل او دفر همی البن کنترولامه اسمانی البن کنترولامه او دیت نام چیتت قالب قالب حرب نفسی دا کو اسرائیل دویتن بکار بید دوی قناقی دا دیجی ایرانه چونکی معقول نینه که تو شرکی دو سه روژه کادا تو بیش از گشت آرمانجت خو آرمانجت وی راست بگاه که گلک جدر جی که ایمان خان بیجن لیدانا برنامه نووی ایرانه یا بویا پلا دوی دا گرینگی دا گرینگی های پتر اوه بگاه که سپای پاسدارانه که اگر بيجين صاروخ
دیرهاوش هر حسا گل زانای توی برنامه اشیاش همیه گرینگتر او بیشن رژیم ایرانیه اوه آرمانجی توی این ادویگوده دا حست کتن ایران کوکی مفگب که دیار گیری لاواز کتن دا ریک خوشکرک بید بوی و بو امریکا ابچتت دانستاندن دا ادگل ایرانه بله باشه تشتكي بالكيش هي چونكي براستي بله جناب دكتور مثلا لسر آست نافخو لسر آست اقلیمی و مدیان جهانی جی گلک شروفین جدا بو في شريط هنا كرن و آرمانجن اسرائيل بو پارچه کرنا ایران جبلی جناب برنا هرشين اتومي و موشکن بالستی دبیجن اسرائيل آرمانجا ایران پارچه بکتن آیا هین تشتكي هو صال بهي آرمانجن اسرائيل الإيراني دبينن؟ ایران امریکا دیگر اسرائیلی تایبت اسرائیل پیشتراغ هندی کوب روشهلات نوراز برف قناغ کدیات شدن اف دوره کودیتا پارچه کردن هندک سیستم و رژیمتی در کبن و هندک لاین و هندک هزدش نافچن و دید پشتی 7 اکتبر اف تقریبا اف پروژه پیشتی تبرچاف ناف برنا حماس شکم که اف پروژه کی جهانیه نه بس تنی اسرائیل و امریکا گلک دولت امریکا اروپایی الپار پشتیت کن وكيف نافبرنا حماس بشتينجي حزب الله رجيم سوريا حوثينا أبا هميت شتات إك قالب دا ادبجني هاو بشيا آبوري شركاء آبوري يا اقتصادي در بالمنطقة دا شركاء آبورية وهروسا جاك الدست دولة دابي دست حكمة دابيتان معنوي نميليشيات نهزل دربي دا صلاة حكمتك ناميلا أبا حوثينا أبا حزب الله أبا ميليشيات عراقنا أبا بروجيويا بس يوان ميليشياتا أو بريفت بتو وجريجيدة إيرانا في قناغيدا أكيد إيك شوان بروجيت استراتيجينا كو أمريكا وإسرائيل سركار كان أو جيك بس ما إعلان كده وما ديارة بشيء كرونو أشكرا أو جيك بيتن دماهي كي إيران بيتا جيك باكرين شكي نتويت جلك جرين كده أبا أذرينا أبا كردن جلك تدا هاي كوكارت كنا كخوش يا خرط يا هاي السياسة ودنافخوا إيران ده فبنسبة إسرائيل وديار كركو إيراني هيلن صور بازاندن أو جيك بوشي ديف بوشونيت ويكو إيراني قصفة دورت سويليا كريت مدنية كري ومدنية ما يتهاتيا كشتن وأم لازم طلابة كين طلابة كرين دو تشتن نسبة أمريكا وإسرائيل بو إيراني إيك إما تنازل بكي إيش برنامج خوي نووي يان دس حالات نمينيتن وهرش إيك يجي نخوشتره تو برنامج نوويش دست داي ترجمش دست دا تو رژیمش دست يعني همي قد بيجين بيشهات هندينا كو ند برجمه ديال إيران دانا باشا جناب دكتور إسرائيل و إيران داخازة تشولكرنا تهران و تل أفيفت كان دبيشهاتك وهذا كو هر دولانان هرشي سر آواهيان سيفيلان و خلق سيفيل كر أو إيران اكري بردوان بيد و إسرائيل جي همان تشتيب كت بيشهات دويدة چبن أكيد إيمان خان أف الشرع وكي ما بقى كتاب ديار كري دي كيشيتن بس كست بالتأكيد نازت مدويش عند الماويش عند أكفين هاي بقى بترى أكيد هر دولا دي تشكيت خو هاتش تشك هي دي إبكارينا إك شوانا مثلا وكي ما قلتي بنجهت أتومية إيراننا بالنسبة إسرائيل مثلا سر كردت بازاراننا وتشكي يدير هاوجه وكي بيجين صاروخايا وسر كردت وينا ودوما هيك قد بيجين رجيم ويا برام بريوي إيران إيمان خان هذا نسبة إيران الشركة شكستنا إرادية أو كعرق بيجن كسر العظمة شكاندنا هستيكية إيران دفيت ديار كد بول دف ملتي خول دف حلفاء إخوان بينها وبيمان إخو كو أشكا بيسم أيشم برجيري بكم أيشم هرش بكم سر إسرائيلي بشيانت هين ومن هيجيكا هاي بس سؤال فيري أبدي حتى چندي خراجريتن فدي همي أفشرجي كيس إيمان خان قناغ بو قناغي أرمانجيت وزيدة تردلهن
آرمانج دو زیاده لین مالا ویجا جبلی آرمانج سربازینه مثلا ما فکر کنید یه اتمینه مثلا یه سرکردیتوانه دیچنه جرخانه آبوری تایبت نفت و گاز اوه گلک مهمه ایدن برانبر ایرانی چه بدیل هیا که دفاعش خوب کتن ده همه هاوتن بی دست نشان کردن آرمانج کود بشینیت استراتژی ایدن دی سیویلا کفتن سیویلا جیک وقتی نافچه سیویل کفتن و تل ابیب راست نسبت وی دست کفته بس نسبت اسرائیل طول بکرناوی دی گلک دجوار بیتن سر دكتور سردار خلك هرما كردستان وعراق قال لك مراغ دكان كاده دبردام يا في شريده چرنگه باجك يانجي چه ضررك بگهيتا بگشتي هرما كردستان وعراق گروپین چک دارن عراق هند بینن خوبشان دانات کن ندیاره کده چه هلویسته که ور بگرند سباروجه دا اگر هاتو لگوری و نقشه نتانیاهو لنتوین یک بوی بلند کری که عراق جی تیدا بو اسرائیل دست بهرشا سر گروپین چک دارو سر کردین وان کر لعراقه کردستان چوا دشیتن و هرشا و هرشان یا پاراستی بیت نسبت عراق ایمان خانه ام لازمه دیار که این کانی کش حکمت سودانی او حکمت ملیشیات پریوت بله. ما دو حکمت هین العراقی که تو بیا واقعی رسمی او کو سودانی راسته بس حکمت کادیجی ما هی خودان شیانه خودان هیزه خودان چکه خودان پاره او جیک ملیشیات هر دو که هندی حکمت عراقیه بیاننامه یک داری خستش اف هیرش شرمزار کرد و قلت يا بديجي يا سايتني في دولتنا وبيدفيا براسيتن بريكا عراق بيتا باشك ايش في شاري كارتيكنا خو سر عراقي كيا الدوله انا دا لا يعني كي مثلا ابوري بو عراقي كوربند ابوري يو برهنرا العراقي داهيتا انجام دان هاتا باشي خستن ابد دربكي مظلم بو ابوري عراقي كتي هشتا شرط نبو العراق نبويا بشك دا يادوي حشد شعبي ناحية أمني سياسية كان بيجين حشد شعبي سال وجرا خو يا سال وجرا دا مزرعة خو أويجيك باشي خست أويجيك نسبة عراقي كارتيك نقاديبو يعني خد كده الطرف تيدا لا أنا بيجين غير مباشر نراسته خو بس أمريكا إيمان خان دي هول دتن أفشر جريداي بدنا برا إسرائيل و ایرانی هندی پیچه بیتن او ایک دو راست خو پشتوانیا اسرائیل نکرد بس نه راست خو پشتوانیا وید که بریگیری کرنه دا الوان مشکت هاود سر اسرائیله و لانه که دیجید بیجیتن ام دگل آشتینه و ام دگل دانستاندنانه دگل دابر هر دولاده او ایک دو امريكا نامه صريح يا واضح يا فريكري بو عراقي وميليشيات عراقي يا قوتي تايبت بريكا وزير درفه ديار او نامه يا واضح وديار تشينا بيت عراق بيتا بشك اجفي شاري چه حكمت راستخو يانجي نه راستخو بريكا وميليشياتا نابيت بيتا بشك اجفي شاري ونابيت بنجاه برجوانديين آبوري وين سربازيين عراقيين أمريكا العراقي الكردستاني الكنداوي عرب بين أرمانجت إيراني وفان ميليشياتا چنكي إيران ديخو جريتن كالي حتى چند مدة ديخو راجريتن برفان هيرشا ادبيتن جاتا قناغك يكون نشد بزداتر برجيريه بكاتش هيرشت إسرائيلي برابطن هندك بينغاوا اوجيك اتما ترسيدارن جالك سر ايراني ايك شو مثلا بشتا ميليشيات تولان جريت خو ابي العراقي هيرش بكسر برجمدي وبنجهه سربازيه امريكي تشل عراقي بن تشل كردستاني بن ابا ايك يانجي ابخو ايران خوش رابطن جروي هرمز جريتن شي صادي غازا جهادي اتوير راشيتن وهر وصا هيرش بكسر بنجهه بترول الدولة الكهداوي ضرر سركي دي عراق بيت نوت صادي اجداهات وي نفطية خر كهداوي عرب داشتن اگر هاتو شو عراق بيدا بشك اج ويشاري ضرر مردياوي وكيم قلت دي جلك جوار بيتن ناحية ابوري دهات دي جلك كبتت ماترسيدا دهات ودي جلك كيم بيتن و ندي رجي
شارع رابطن هم بيقف كي أمي أوديتو تبين ناحية سياسية جي حكمت خويا لوازة جالك لاينت سياسية هاي نشتن برجيريش خوب كتن آنجي كارتي كني سرفان مريشيات كان لا كتن كوخونه دنا مثلا إيران كو گەلک سپاسیەتت کەم عفو بکەش بەردەمی هێژای دکتۆر سەردار ئەتروشی چاودێری سیاسی دنیاک سپاس